Poštovanje svima koji gledate ovaj video i ovu lekciju. Jesi li muško ili si žensko? To je današnja tema. U posljednje vrijeme, pogotovo unazad 20 godina, pojavilo se jedno, da tako kažemo, političko pitanje. Šta to odlučuje muško-ženski spol? Da li osoba koja je prihvaćena kao muško ima pravo da se izjasni kao osoba suprotnog spola, to jeste kao žensko? Ili da li osoba koja je društveno prihvaćena kao žensko može da se izjasni kao muško, to jeste osoba suprotnog spola. I kada to učine, kakva su im onda prava? Da li muškarac koji se izjašnjava kao žena ima pravo da koristi ženski WC, ili da li žena koja se izjasni kao muškarac ima pravo da upotrebljava muški WC? Također, postavlja se isto jedno pitanje. Da li osoba muškog pola koja se izjasni kao žena može da se takmiči u ženskim sportovima ili pak treba da se nastavi da se takmiči u muškim sportovima? To je jedno pitanje koje je počelo preokupirati i našu političku scenu. Tako da se čak i postavlja sad za vrijeme predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i mnogim zemljama zapadne Evrope. Generalno govoreći, ovakva tema je prihvaćena kao tabu tema u mnogim kulturama. Jer kada se osoba jednog spola izjasni kao osoba drugog, to jeste suprotnog spola, to se obično vidi kao neka nasranost i ljudi se suočavaju sa tom jednom stigmom. I tako isto se desi da društvo počne davati duple signale. Treba ovo, treba ono, pa onda nekada se i norme koje su postavljene za te ljude sudare. Evo recimo, danas je avgust 1. 2024. godine i upravo sada pratimo ljetne olimpijske igre iz Pariza, koje se održavaju u Parizu, to jeste u Francuskoj. Upravo sada, nedavno, održao se bokserski meč između alžirske boksačice Iman Khalef i italijanske boksačice Angele Carini. Meč je trajao nevjerovatni 36 sekundi nakon kojih je italijanska boksačica, to jeste Angela Carini, predala borbu, čučnula je, da ti kažemo, na pod i počela je da plače. Ona je bila već vidno povrijeđena i rekla da je praktično se borila za svoj život. Jer Imani Khalif je zadala veoma razarajuće udarce. Sada, šta je izazvalo kontroverzne oko ovoga meča? Ovo je sport u ženskoj disciplini, što jeste žene se samo takmiče. Ali, alžirska boksačica Iman Khalef je već od strane Međunarodne bokserske asocijacije IBA bila suspendovana jer nije prošla takozvani seksualni test. Šta je bilo? Dokazano je putem tog testa da Iman Khalef u stvari nije žena, već da je muško. To jeste da njeni kromozomi njenog tijela urigiraju da je ona muško, a ne žensko. Kao što vidite, možda na ovim slikama, Iman Khalef u stvari i nema anatomiju ženskog tijela. Ako pogledamo anatomiju Angele Carini, koja ima anatomiju ženskog tijela sa grudima koji se ocrtavaju, Iman Khalef to nema. Ona anatomijski više naliči na muškarca, mada ona tvrdi da je žensko. I šta se dešava? Sada postaje velika kontroverza. Da li se Iman treba takmičiti u ženskoj kategoriji ili u muškoj? Doduše, sada trenutno na ljetnim olimpijskim igrama u Parizu koji se održavaju, to nije jedini slučaj. Drugi slučaj je kineskinja Lin Yuting. Kažem kineskinja iako ona nastupa za Tajvan. Ovdje se vidi na jednoj slici gdje ona slavi svoju pobjedu. Također, ova kineskinja je isto suspendovana od strane Međunarodne bokserske asocijacije jer nije i ona također prošla seksualni test. Što je dokazano bilo, testiranje je dokazalo da njeni kromozomi njenog tijela ukazuju da je ona da je ona muško, a ne žensko. Evo, ako pogledamo ih ovdje, vidjet ćemo da one praktično imaju i anatomiju glave ili izraz lica koji više odgovara muškarcu nego ženi. Sada je pitanje, zašto, da li su one muško ili su oni žensko? Prvo treba da ustanovimo jednu stvar. Znamo da se danas pojavljuje mnoga terminologija koja čak izbunjuje ljude u svemu tome. Prvo, šta je to seks i šta je to gender? Na engleskom jeziku postoji riječ seks, što se na naš jezik prevodi kao spol. Seks ili spol je biološki karakteristika. To jeste biološka karakteristika jedne osobe. To je ono, praktično ja volim reći, ti si ono što ti je majka priroda podarila. Kada dođe do seksa ili do spola, postoje samo dva. Ti si muško ili si žensko. Onda postoji i gender. Gender je rod.
Rod je već nešto što je sociološko-kulturološke karakteristike. To jeste kako se ti osjećaš. Recimo, u mome slučaju, moj seks, to jeste moj spol, kada popunjavam bilo kakve dokumente, ja stavljam da sam muško. Gender, rod, znam da onda to ljude mnoge zbuni. Zašto ako me pitaš već za seks, zašto me sad pitaš za gender, to jeste rod. Moje je također rod muško. Rođen sam kao muško i osjećam se kao muško. Međutim, pojavljuju se osobe, i to su veoma, veoma rijetki slučajevi, 1 na 2000 otprilike, koji se izjasni da mu je seks suprotno od njegovog roda, to jeste od njegovog gendera. Tako da osoba može reći da mu je spol muško, ali da se izjašnjava kao žensko. Ili obrnuto. Šta se u stvari dešava? Prvo, šta odlučuje nečiji seks, to jeste biološku karakteristiku? Kada se dijete rodi, sigurno ćete primijetiti da prvo što doktori urade jeste da pogledaju njegov reproduktivni organ, seksualno reproduktivni organ. Ako beba ima penis, doktori obično kažu, čestitam, dobili ste sina. Znači, beba je muškog spola. Ako se vidi vagina, onda doktori kažu, čestitamo, dobili ste kćerku, što znači, vagina je odlučila njen spol. Ali, da li to ipak treba tako raditi? Da li je, recimo, seksualno reproduktivni organ koji odlučuje nečiji spol? U ovim slučajima, kao što vidimo, oba dvije ove boksačice su vjerovatno rođeni sa ženskim seksualno reproduktivnim organom, to jeste vaginom. Mada njihovi kromozomi, to jeste njihovi genetski sastav, pokazuje nešto drugo. U čemu je stvar? Vidite, kada se rodimo, mi naslijedimo 23 kromozoma od svakog roditelja. Tako da kažemo, čovjek ima 23 para kromozoma. 23 para, to znači ukupno 46 kromozoma. Kromozomi mogu se objasniti na mnoge načine, oni su praktično sastavni dio deoksiribonukleinske kiseline i našeg genetskog materijala. Kromozomi praktično odlučuju ko smo mi. Boju naše kose, boju naših očiju, izgled našeg tijela. Tako, pošto naslijedimo 23 kromozoma od svakog roditelja, onda nije ni čudo što mi naličimo na svoje roditelje. Ponekad se i prepadneš kad vidiš kako dijete može naličiti na oca ili na majku i kako se može ponašati. To je zbog njegovih kromozoma. Sada, pošto neki kromozomi odlučuju boju tvoje kože, boju tvoje kose, izgled lica, da tako kažemo, ili boju tvojih očiju, samo jedan par kromozoma, to jeste 23. kromozom, ipak odlučuje tvoj spol. To jeste da li si muško ili si žensko. Eto, od 23 para kromozoma, to jeste ukupno od 46 kromozoma, samo 23. par, samo taj jedan par će odlučiti tako veliku važnu stvar. Da li ćeš biti muško ili ćeš biti žensko. Sada, u čemu je razlika? Muškarci su oni čiji 23. par kromozoma se sastoji od kromozoma X i od kromozoma X i od kromozoma Y. Dok ženski spol je određen tako što 23. kromozom 23. par, tako kažem, kromozoma se sastoji od kromozoma X i kromozoma X. To jeste dva ista kromozoma. Obično razliku između X i Y kromozoma ja identifikujem tako što kažem da je X kromozom duži, a da je Y kromozom kraći. Evo recimo, ovdje vidimo genetski sastav muškarca. Ovdje vidimo da je ovaj kromozom 23. par kromozoma X i Y, što znači da je osoba muško. Dok ovdje vidimo ženski sastav, genetski sastav, 23. par kromozoma je XX, što znači da je osoba ženskog spola. Vidite, umjesto što se fokusiramo na seksualno reproduktivni organ i pošto koristimo njega da utvrdimo nečiji spol, mnogo je tačnije bi bilo to da se fokusiramo na kromozome. Jer oba dvije ove boksačice, kao što vidite, su rođene sa ženskim reproduktivnim organom, to jeste vaginom. Ali kromozomi, to jeste kromozomni ili genetski sastav, ipak pokazuje nešto drugo, da su one muškarci, a ne žene. I to jednostavno utječe na anatomiju njihovog tijela. Kao što vidite, anatomijom i izgledom one uopšte ne naliče na žene, nego više naliče na muškarce. A to isto da tako kažemo, utječe na njihovu snagu i na fizičku spremnost. Znam da će možda se mnogi ljudi neće složiti sa mnom, ali ipak
pošto sam se bavio dosta godina karateom i borilačkim vještinama, došao sam ipak do zaključka da žene mogu da se takmiče sa muškarcima u nekim određenim sportskim disciplinama, kao što je recimo trčanje, kao što je recimo streljaštvo, možda i plivanje, ali kada dođe do borilačkih sportova, za ženu je tu veoma, veoma teško da se bori sa muškarcem. Tako da sportovi kao što su hrvanje, kao što su boks, kao što su judo, čini se da je taekwondo isto sada proglašen olimpijskim sportom, tu će za žene biti veoma, veoma teško, jer muškarci ipak imaju puno veću mišićnu masu i puno su jači, dok su žene isto mnogo izgleda sensitivnije na bol nego muškarci. Zato, kada se desi kod ovakvih slučajeva, osobe čiji kromozomi pokazuju da su oni muškarci, oni obično pobjeđuju. Jer Iman, Khalef i Lin Yu Ting, kao što vidite, su veoma dobre boksačice. One jednostavno pobjeđuju svoje protivnike koje su žene, dok one po genetskom sastavu su muškarci. Mada njihov spolno reproduktivni organ ili seksualno reproduktivni organ je vagina, ne, ipak nije muški reproduktivni organ. Zbog toga sad se postavlja jedno pitanje. Šta treba koristiti pri određenju nečijeg spola, to jeste biološkog karakteristika? Da li trebamo gledati na seksualno reproduktivni organ ili trebamo gledati genetski sastav te osobe, to jeste kromozome? Vidite, ja se sjećam isto kao dijete u Bosanskom Novom, gdje sam rođen i gdje sam odrastao, gdje sam proveo prvih 16 godina svoga života. Bila je jedna osoba, bio je jedan, da tako kažem, muškarac koji se zvao Mario. Međutim, Mario je polako postao Marina. Ljudi koji su ga znali su govorili da kako je Mario rastao, da je anatomija njegovog tijela sve više i više ličila na anatomiju ženskog tijela, a ne muškog. Tako da je Mario već u jednoj određenoj fazi svoga života morao jednostavno da kupuje žensku odjeću, jer tijelo je naličilo na ženu. Da drugim riječima da budem specifični, da, morao je da kupi da nosi grudnjak. Tako da već jednoga dana kada se već formirao kao osoba i kao ličnost na 18. godine, to je već bilo možda suludo da Mario tvrdi da je on Mario i da je muško. Ne, on je već bio žensko. Tako da je promijenio ime i postao je Marina. Mario to nije uradio što je bio perverzan ili što je bio daleko od toga ili što ga je neko nadgovorio ili što ga je neko rekrutirao, već jednostavno takva priroda je bila. Mario je ipak imao jedan veoma rijedak genetski poremećaj, što je uslovilo da on jednostavno ima seksualno reproduktivni organ koji se ne podudara sa genetskim sastavom i onim spolom kojega bi mnogi ljudi mislili da pripada tom spolu. Također se sjećam isto jedne djevojčice, ostala mi u pamćenju, neću je imenovati, ali isto također nešto se interesantno dešavalo sa njom. Kada je ona ulazila u pubertet, pogotovo u pubertetu, kada anatomija tijela između muškarca i žene postaje već evidentna, kod nje je bilo suprotno. Znam da su je djeca često provocirala, izazivala i govorili, aha, izgledaš kao posna, jer njeno tijelo je više naličilo na tijelo muškarca. Tako da ona, recimo, kada bi se izlazila kupati na rijeku Unu, recimo, gdje smo obično išli kupati, ona nije nosila ženski kupaći kostim. Zašto? Zato što taj ženski kupaći kostim nije mogao da odgovara njenoj konstrukciji tijela, njenoj anatomiji tijela. Tako da se ona obično kupala u šorcu ili u majici sa majicom kratkih rukava. Inače, ta djevojčica mi je ostala dobro upamćena, upamćena po jednoj stvari, jer obično ona je bila vrlo, vrlo, da tako kažem, sportski kompetitivna. Ona je mogla da igra sportove i da se takmiči sa muškarcima. Jednostavno bila je jača od mnogih muškaraca, što nije baš nešto što možemo vrlo često vidjeti kod žene. Mogla je da igra, recimo, nogomet, da igra košarku i da jednostavno pobjeđuje muškarce, da se jednostavno nosi sa njima, ali isto tako, kada bi se došlo do neke možda fizičkog konflikta koji izbije između djece, da jednostavno kažem slučaj, ona je čak mogla da nadjača muškarca. Jer kod nje također mi isto vidimo taj slučaj. Jednostavno, ona je vjerovatno, sjećam se vrlo dobro kada je bila mala djevojčica, da su je roditelji oblačili kao djevojčicu, da su je čak stavili menđuše, da su je puštali kosu, ali kada je ona već počela više da bude svjesna svoga tijela, ona je počela više da se ponaša kao muško. Zašto? Zato što su vjerovatno njeni roditelji i doktori vidjeli pri rođenju da ona ima ženski reproduktivno
reproduktivni organ, seksualno reproduktivni organ. Dok, vjerovatno, njen genetski sastav je ukazivao nešto drugo, da ona nije žensko, nego da je muško. U psihologiji čak postoji jedan izraz koji se zove spolna disforija, gender disforija. Jednostavno, to je jednostavno situacija kada se osoba spola, jednog spola, osjeća ili izražava kao osoba suprotnog spola. Sada, pitanje je jedno. Mnogi ljudi govore, ovo će biti zabranjeno, ovo će biti izbačeno. Osobe kao što su Iman ili kao što su Lin Yu-ting neće biti dozvoljeno da se takmiče u ovim sportovima. Pa u redu, ako ljudi kažu, hej, one su muško, po genetskom sastavu, one ne mogu da se takmiče sa ženama u muškim kategorijama. U redu, ali onda isto tako, te osobe ćemo vjerovatno morati prihvatiti kao osobe koje će biti sada, ako je znači Iman, recimo više nije žena, ona je sada muško, onda ćemo morati reći, pa slušajte, Iman će sada imati pravo da koristi muški WC. Iman će imati pravo da jednostavno koristi možda one neke stvari koje su specifično rezervisane za muškarce, kao recimo njoj će morati biti dozvoljeno da se takmiči muškim disciplinama, da koristi možda muški WC. Ili isto obrnutim slučajima, ako imamo muškarca koji imamo osobu, ajde da tako kažemo, čiji seksualno reproduktivni organ je penis, ali čiji genetski sastav ukazuje da je on žena, također ta osoba će vjerovatno morati imati ista prava kao što ima žena. To jeste da koristi ženski WC i da se takmiči u ženskim sportovima. Nadam se da sam možda otvorio neku diskusiju, da li smo muško ili smo žensko. Ponovo kažem, ovakvi slučajevi, ovakve genetske deformacije su veoma rijetke. Prema nekim procjenama dešavaju se jednoj osobi, jedno na 2000 osoba. Tako da to nije nešto što se dešava vrlo, vrlo često. Tako da, ove ljetne olimpijske igre u Parizu su otvorile neka od pitanja koja normalno sa modernim dobom zahtijevaju i moderni pristup. Hvala vam lijepo što ste me slušali, vidjet ćemo se i čućemo se u sljedećoj epizodi i sljedećem videu. A do tada pozdrav!